Naimbag nga malam yung amin na sa ngapada gagayam ka na kabsata sumangbay nga rin manenti programa tayo nga JCQ ANSAGAY Talk Show. Maripod iti JCQ Online TV. Masarakan ti studio na gagayam kaya na kabsat. Iti Barangay 6 San Nicolas, Ilocos Norte mga kaibigan. Nga rito ikat ipadpadanon kada tayo ti JCQ ANSAGAY Digital Media Production. Malam ti Lones gagayam kaya na kabsat October 25, 2021. Isad gapo na nga mapadayawan tayo ang makiyasarsarita gagayam kaya kabsat ti Maysa karagit ti sikat ko na tayo mga kaibigan gapuanan nat nakarurwar iti nagan na haan lang iti lubong ti politika ngem mga kaibigan iti lubong iti panag negosyo gagayem ken kabsat damdamay iti padanon no siya sino gagayem kabsat ngem kasangwanan na data magad-kadwa tayo iti biyang ti technical department ni Engineer Roy Benson 5 Rondon iti syudad Tilawag, and of course ti panangidadaulo kada tayo dagiti executive producers tayo ada Sir Amante Ansagay kani Ma'am Odette Ansagay manipod iti Reno, Nevada, USA. Ti pagayam yo Joey Cordero Quiaoit host iti karayto a programa iti karayto nga malem mga kaibigan makasarsarita tayo iti maysa karagiti mapagtalkan nga maysa a leader iti probinsya ng Ilocos Norte, hala nga iti probinsya ng Ilocos Norte, nudikat pa iti syudad Tilawag. Ken, iso na iti aking kuka ti maysa, karag iti kadakkelan nga paglakwan kariti na duma-duma nga gadgets, appliances, cellphones iti probinsya ng Ilocos Norte. Ken, iti dadumapay a probinsya iti Northern Luzon, gagayem kenabsat. Mapadayawan tayo ng mga padanon, makisarsarita kanya na ni Honorable Lao PCL President iti probinsya ng Ilocos Norte. Naimbag nga malam mo, sir. Naimbag nga malam, Joey, and to all the viewers of JCQ yes, TV. So, good afternoon, and thank you for inviting me to your show. So, sobrang mapadayawan, yes, maparagsakan na. Apo nga naimbitaan iti show mo itatanga malem. Yes, Joey. sir. So, sir, ti programa tayo iti garayto ket mabalin tayo iti agipadanon, akasarsarita da ka sir, tap na ni kasakit may sarita tayo, maipadanon tayo dagiti latest nga nagapuanam sir akas may nga PCL President kenag serserbi iti pagpanday linteg iti probinsya nga Ilocos Norte. So, sir, pag-amo tayong kalkalpas iti PCL Week iti Ilocos Norte. So anya dagiti nagbalin nga aktibidad tayo, sir? Kakatapos lang talaga yung yung ating PCL Week. Masaya naman tayo because of napaka-successful ng activity because of we had a tree planting activity sa District 2 sa Pinili. Ayan. Tapos District 1 naman is sa Pidig. So it was tawag nito attended ng mga councilors ng buong Ilocos Norte, yes, no? Sir. At pumunta pa ang ating gobernador at hindi lang ating gobernador, even si Congressman Angelo Marcos Barba is pumunta, and of course ang ating kaibigan ni Sandro Marcos no, na nag-attend din ng ating tree planting, at sila mismo ang nagtanim ng ating mga trees no na nilagay doon sa activity. Yes, sir. Aside karigiti tree planting, sir, anya pa karigiti aktibidad tayo iti karigiti PCL, earlier last week no, nagbigay na rin tayo ng ating
suporta at pasasalamat sa ating mga frontliners. Opo. Almost 579 barangays na i-deliver sa mga barangay para magpasalamat sa kanilang kabayanihan at trabaho sa oras ng pandemya, ng ASF at saka ng bagyo at ating iba pang naging problema natin no ngayon kasi sobrang patong-patong naging problema. Yes po. So alam naman natin na sila yung talagang sobrang nagtrabaho no. So in a way little bit of thank you lang sa ating mga barangay frontliners. Okay, so adragitikas lang naiyawat kanya. Yeah, binigyan natin sila ng food packs para sa simple snacks nila. Yun lang naman yung nakayanan ng ating organisasyon, no? Pero I think hindi lang naman yun yung ating purpose, no? Pero yung papasalamat talaga sa kanila nung kanilang trabaho. Yes po. Alawala gagayam kamsat amok nga dalagiti nakasubaybay tata. We have 11 viewers na kanina. Naging 20 po. So, mabalin kayo gagayam kamsat nga agipadanon iti questions when message yo kani Apo PCL President Honorable Handy Lao. Dap na digas seket masungbatan na nyo. Anya digitay kalikagom yung maamuan kanya na hala nga iti banag iti politika no diket pay iti mabalin nga damagan kanya na gagayem ken kabsat even love life. Okay, sir, ada nagkwento ko na nagtikat pa shout out po Vlogger Society of Ilocos Norte kay Sir Francis Equinox Lopez. Yeah, hello Francis. Shout out sa iyo no. Ito pa yung isang kasama natin na tumutulong no makapag-promote ng Ilocos Norte. Hindi lang yung ang ating turismo but of course yung industry ng vloggers no? Kasi gusto naman natin magtulong-tulungan dito para sa ikauunlad no naman ng ating mga Ilocos vloggers. Yes po. No? Actually, kasi naniniwala naman tayo na itong grupo is nakakapagbigay din maski papaano ng livelihood no. So kung mas marami pa tayong maturuan on how to promote our place kasi 2 hits tayo. Isa, pwedeng livelihood. Yes, sir. Sunod is napopromote na natin yung ating gusto or ang ating probinsya. No? Lalong-lalo na yung mga hindi pa nakikilala yung ating mga dapat like for ipakita. example, yung food na lang, yung parang yung may nakita ko nagba-vlog ng parang sabaw, hunter, something. Parang in a simple things is parang nakakatulong ito sa ating ekonomiya. Actually, si Honorable Handy lang mga kaibigan, isa din siyang vlogger. Mamaya magpapa-add ako doon sa aking YouTube channel later. So, mabalin kayo agdamag kanya na gagayam kaya na kaabsat. So, sir, aside ka rin project kayo or aktibidad tayo, iti PCL Week. Anya ba rin kas lang pagkakabalahan iti kina PCL President mo, sir? Iti probinsya tayo. Well, yun naman talaga yung trabaho ko to see yung welfare ng ating mga councilors ng Ilocos Norte. Just now, no, kahapon yata may sad news na may nangyari na may someone passed away no from Solsona. Now ngayon, tayo naman is in-automatic naman na natin yan. Pinapapastak na natin yung pwedeng support galing sa National PCL naman. So dito may sa Ilocos Norte bali sa national kasi may support like for example may nangyari sa isang member no like for example meron silang burial support, health support. Yun naman yung natin, yung parang pinapa-fast track na natin para masuportahan yung mga PCL natin sa Ilocos Norte. So, adamit kas lang may parang may benefit kasi yung mga benefit ng mga councilors sa Philippines may makukuha from the national PCL. So ngayon, yun naman yung inaano natin, binabantayan. And aside from kung ano pang suporta yung makuha natin from national, yun naman yung tinitignan natin. Okay, so sir, actually, dito ket bimtak nga damag idi malem. Yes. So sad nga kasi ito napakabait tsaka very jolly na councilor ng Solsona, no? So iti biyang sir iti PCL iti probinsya ng Ilocos Norte no kastoy nga paspasamag ti maysa nga miyembro iti PCL dito grupo sir. Adama dito kas lang panaki-interact yun tap na dikas taket ma-investigar dyan na pasama kanya na. Yes, of course. Dito kasi as a member of the PCL,
we parang kita tayo welfare na. Okay Dagiti po. kakadwa tayo. Syempre, handay met mabalin nga bye-byean ayan. So, dijay, tayo ko nakon, adamet national nga benefit nga Yes maala. po. So, ilakad dagosen. Tapno no, haan unay madagdigan apo tay feeling di kita napanawan di tay pamilya. So, yun. I hope that tomorrow, hantay pa inapan. Tomorrow, after dating anaget, mapanak ko. Mapantayo, sir. Oo. So, yes, gagayam kaya na kabsat. Actually, hindi kami kalman mga kaibigan ket ada iti napasamak may isang miyembro iti Sangguniang na bayan iti Solsona iti paset na iti sarat involved iti may isang vehicular traffic incident. So nakakaskasang tinapasama kini Apo late Sangguniang Bayan member Martin gagayam ken kabsat. So iti sa baling nga bangir iti syudad Tilawag amo ka very active kamad nga agpaspas share sir kadagiti nagdudumang barbarangay kikitam sir iti pagsayatan nagiti adda iti biyang ti agrikultura. So kumusta mo sir iti monitor yo kadagito sir? Well, so far kasi hindi napalabas we had dito bagyong maring no. Yes po. Ado dagiti naapektuhan manen iti craft da iti pagay aya. So dito kita intay no ana dagiti damages da tapno no idawat tayo nga masuportaran. Ken dito I hope nga medyo bumasbasit meten ti problema iti ASFN. Yes sir. So dili nakalangin-langin temet dagiti members and officers apo iti hog racers iti syudad iti Lawag which is pagtitinte ko nakaro din kanyadan is dito nga problema ket pagtitinulungan tayo i-share tayo no nat amuyo nga pakatulong kanyayo tapnon isumet iti aramiden mi itoy syudad iti Lawag iti lalo itoy enti konseho tapnon makapagpanday lenteg kami nga mangipasa iti ordinansa or resolution nga makatulong kanyada. Sir, iti syudad Tilawag, iti monitor mo sir, adang matan iti naapektaran iti ASF sir? Yes, adan. Ngem slowly medyo agdim-diminish meten. I hope agtuloy-tuloy lang dito kasi hantemet kayat nga maapektuhan ti buong syudad iti Lawag because of deto yan a Christmas man Yes, Joey. sir. Awan sa lechon nga maihain tayo no mapan-amin. Ore adda letson sir ngam nangina. So tay ko nakon hantemet nga rod kayat nga mapasamak dito totally nga awan pork tay syudad iti Lawag or iti entero nga Ilocos Norte. So dijay medyo stricto dalaeng ti LGU tapnon lang mapreventaran ti more spread of ASF. So ada dagiti checkpoints sir kadagiti borders nga sumrek rumwar iti syudad Tilawag. Yes kasi permit kamit pa laing from the barangay normal detailing when mon. So dijay safety measure ti Obo Brian. Adapay no kadagiti daddo mga amo tayo nga diti may isang agigan ti may isang ili tapos mapandagla ko iti may isang ili laglang nang nangro na no barbecue iti lago daket check upon da pay gayan. Yes. Sapay ko tay ko nakaro din. Siguro dito safety measure laeng amo tayong ada problem na dito be responsible enough tapos mag-spread din kaya ko kasama lang COVID. May kasama lang COVID. Kasi kung kontaktatay kanya may earlier Joey Diyos ko nagsusukot iti problema tayo iti lubungin at COVID, ASF, ken bagyo tayo kung nakatatayan. So, DJ, I hope nga malitipas ko mamit dito yan. Tuloy-tuloy yan iti pinag-angat iti ekonomiya tayo met ito'y Pilipinas ken ti lubong. Kasi hanlang met kada tayo tada problema na testoy. Intero alubong gagayam kaya na kabs. Timely kasi worldwide met dito yung show mo. Sapay ko mata adan to maka-translate dito ita, di ba? Actually adra kita viewers tayo sir nga adda iti na dumadumang pagilian nga iso daket adda taga Ilocos Norte. So mabalinda iti akikin-communicate mo sir. So iti akas may isang chairman ti Committee on Agriculture iti syudad Tilawag. Kumusta sir iti detoy panangkit kita tayo met kadagiti agtaltalon? Agtultuloy met lata apo dagiti suportar iti gobyerno iti syudad iti Lawag and iti probinsya tayo through our Governor Marcor Mastorskion. Iti pinangintited lata apo iti kinanayon nga suporta kanyada dagiti fertilizers dagiti livelihood program. Nga intimate suportaran as konsehal iti syudad iti Lawag and as PCL President iti Ilocos Norte. Yes sir. Amo yung gagayong kabsat ni Apo Handilaw. Halang
nga iti syudad tilawag pagsursursuran na no di ket iti intero nga Ilocos Norte kang runana iti first district. Dapat iti time nga baka agtaray board member ti first district. Kung na iti concert. So when very popular ka ngamin iti biyang ti social media, makikita da nga kasursurutan ni Apo Sandro. Kas lang kuna iti ko ket Apo agbukal summit ni Apo Dilawen ko na. Actually mga kaibigan, siguro ket kalikagom na met nga ilipas dahil termino na akas agpanpandalinteg iti syudad ti Lawag. At the same time, iso natin agdama nga PCL president and very active gagayam kaabsat nga mangi dadaulo karayso am nga miyembro iti agpanpandalinteg iti probinsya nga Ilocos Norte. So sir, iti napalpalabas at tawtawen, iti awan pa iti pandemic, at iti lakbay aral yo. So instead nga isayang kadyo sir deti lakbay aral or mapang kayo agpasyar iti sabaling lugar, the same time kat agadal kayo deti mabalin yung mat nga i-adapt iti probinsya ng Ilocos Norte. Anya deti kas lang insukat yo kada ito sir. Tap na di kas tuloy-tuloy deti nga aktibidad yo sir. Well, DJ nga Zoom halos amin Zoom meeting. Amin deti ana. So we stayed at home, we stayed at our office nga maki seminar iti Zoom. Ayan. Yes, sir. So, well, anyway, adumit masursuro tayo kasi take una kon, we have to adjust ourselves. Yes po. Time itan. So, basically, adumit na sursuro tayo. Like, for example, nagitay haan nga teki nga concealer ikuan, nagbalinda nga teki itan. Isumiti nagmayanan, so, additional learnings that we have. Kasi da kami, we have to adjust. Kasi no anat adda. Kasi may talaga trabaho iti misa nga agpanpanday linteg. Yes, sir. Agpanunot, no, anak ka barbaro nga mabalin nga makatulong iti constituent na. Like, for example, kuma, digijay protocols, ayan. Yes po. Digijay, imbes nga tay pinag-alcohol, kada pinag-temperature tayo, ket manually, tatan, digay ada electronic na nakatakder latan, itap mo latan, spray to malatan anan. So digay changes to. So other changes. So we have to adapt change. Oh yes. Dapat gamon tayo gagayam kay abset ket amin nga establishments ada kastoydan. So kas lang nanipo di ada COVID, kas lang ni nagbaling nga nanam IT tao. Yes, sir, di ba? Oo. So, I hope that we are fighting. Yes po. Face-to-face class apo iti interon nga apo lubongin. When interon nga Pilipinas but I think adansan agi-starten no few pa ilaing tagi-start nga schools. Yes po. Iti interon nga Pilipinas adamit some in Ilocos Norte. May sa TMMS yun, sir. Yeah, I think may sa TMMS yun. Sapay ko matag tuloy-tuloyan nga open. Yes. Inot ag-open, titinulong tayo, titinulong tayo para ti napaspas nga pinag-angat apo iti ekonomiya tayo. Yes, sir. Sir, iti biyang ti politika, di ba sir, may kadwamton sir or may katlon to? Bale, graduating, pakitalo, palpalubos ni Apo. May yes, kanditsansa. Again, nga agserbi manin, iti syudad iti Lawag. Di pagamam sir, deti ka di nga ta iti mas ad-adda nga panang sapuyot da kanyam, iti sumarunong nga basing kawal ti politika, iti ganito ba nagbalin mo akas PCL president, sir? Deta iti iwalwalo tayo. Joey, yes, ayata. Misa, teko na kon, adamit iti constituent tayo nga nakakita no ang klase nga serbisyo. Yes po. In badang tayo, in pakat tayo, in badang tayo, in pakita tayo, nga trabaho. So, I hope nga may kanak man ulit chansen kasi teko na kon, I believe nga detoy ket power of the people. Correct, so that sir. agpili, so han ko maibaga. Gawin ko masungbatan. Yes po. DJ power of the people, ti makaibaga DJ. Yes, sir. So, under anakay nga grupo, sir? Under iti Team Marcos. Team Marcos. Yes. So, ni Apo... Governor Macho Marcos Manoto. Ken itilawag, sir, ni Apo Attorney Toto Lasa. Okay. Iti Yes. kadwa tayo, iti Team Marcos. Yes po. So, pag-amo tayo gagayam kaya na kaabsat nga danda ni malpasan dati substitution. Aging gana ti November 10, I think. So, padaanan tayo na siya sino dagiti talaga nga dasigmanan iti kada ito yung basing kawal ti politika. So, kumusamat sir, iti lubong ti politika iti syudad ti Lawag. Anyway, Joey, dito akit mapantay pa ilaing iti November 15, waiting iti final mas ma-excite apo iti national election kasi we are waiting nga
finalin apo ti national election ngem sapay ko madat I pray Opo. nga ni apo Bongbong Marcos apo iti president and of course napigpig sa manin no tandem na ni apo Sara Duterte. So dedat pakik-excite actually Yes. Joey. Amin tayo, sir. Yeah, Oo. sure met ten nga di agtaray apo ket ni apo BBM as president and your right laengen ti konfirmasyon no sino pa iti kadwa ni apo Yes, BBM. kada yung damit nga meeting. Yes. Nang naroon na iti Southern Luzon ket kana yung daag meeting. So, iti probinsya ting Ilocos Norte, sir. Actually, dito probinsya ting Ilocos Norte aket tay konakon tatayen Joey is the power of the people. Correct. So, the power of the people will choose game alaket nakita damit no nakaklase nga trabaho apo iti administrasyon itata lalo ti trabaho ni apo gobernador tayo nga di agsarsarday iti pinagtrabaho na bigat aging gana trabi ipay na duma. So DJ nag-message pa deta no kanya ag-message pa no ni apo gobernador tay kanyan kanyak apo is agibilin handi ito ang gawin. So DJ makikita tayo nga talaga hands-on talaga ni apo gobernador. And very sportive kayo, sir, nga ada Yes, iti yes, biyanti yes. pagpantalinteg gagayem ken kabsat. So anyway mga kaibigan, iti probinsya ng Ilocos Norte gagayem karabsat ket makita tayo met nga nanipod mapaspasaran tayo iti COVID-19 pandemic ket haang ag sarsardeng dagiti adda iti biyang ti gobyerno kang runaan na dagiti adda iti lubong ti politika gagayem karabsat. Makita tayo nga iso da ket very active da nga mangkitkita mangtultulong kariti pagsayatan dagiti kaprobinsyan tayo nga taga Ilocos Norte. Ken iti grupo yu sir di ba adda dagiti panagibunong yu pay idi dagiti libre nga alcohol, face mask, Yes, face shield, di ba yes. sir? The So first- tuloy-tuloy dito sir. Agtultuloy met pa lang kasi the first 2020 iti kasagsagan iti COVID ket nakapag-bunong tayo apo iti face shield iti membros apo iti PCL and extendan pay apo dagiti daduma pay nga frontliners haan man amin nga ada pay extend plus ada pay na ibunong tayo nga dagiti alcohol, face Yes po. mask and vitamins apo iti fellow counselors tayo. So dagiti naibunong tayo bayat iti nangrugit COVID Yes sir. Sir, Ken, okay, sige dito sir. pa'y turismo tayo apo Joey Yes. is talaga apektado iti COVID ngem When nga rod sir. di met mayat na nga nakita juray pa'y COVID ket in plus tar in red redin apo iti Ilocos Norte iti inot nga pinag-open apo iti turismo tayo iti Ilocos Norte. So haan nga nagbalin nga laped apo detay COVID instead of awan peso ti turismo tayo. Yes, sir. Ngem nagi-prepare tayo met iti napimpintas nga pagapanan digiti turismo tunno umaydan. Like for example, digiti na built nga baro nga CRs Yes po. nga mabalinton nga usaren apo digiti bisita tayo. So digiti nakangranaan na nga nakikita tayo nga inubramet iti beneg iti turismo. Iti pagpandalinteg iti Ilocos Norte sir, sika iti aking comment iti tourism sir. Bali ni Apo Da Vinci no at okay. makinbagi iti turismo. Bali ti bagi tayo ket urban development and Yes, market and slaughterhouse in the province. So kumusta mat sir? Ti monitor yo kadigitoy. So far okay met iti medyo DJ lang nga iti pinag-close lang iti markets iti kwa Nang iso nangro na ket na wave basit digiti rents Yes iso po. met iti tagmayatan na kasi ada na waves nga rent or hindi man wave no is at least discount for the market. Yes, sir. And amo yung gagayam kabsat ni Apo Handilaw, halang iti first district iti nakakonsentratan na. No, adal iti na dumaduma nga aktibidad iti second district. May imbiyataran ni Apo Handilaw. Nang nangro na iti hampay nga pandemic. Gagayam kabsat na adal iti piyesta, adal iti town piestas. Basta Handilaw ko na gagayam kabsat ket urayan da nga agbitla or agsarita iti kaadwan iti tao. Gapuanan na tano no manggagantay iti Handilaw ket haan nga dete simple laeng nga naga no diket dete kunada nga rod circuit parang adda ka iti show business.
we wish nga agbalin nga kasya po Joey ngem ala anyway timet inted data kanya tayo is agbalin nga negosyante ken agserbi Yes po. iti pa datay nga Ilocano or pa datay taga syudad Ilawagin Ilocos Norte. Ado may giti dagiti maikawa sir tano pias-pias sakit adala ta dagiti artista nga imbitarem. Oo. Kasi naswerte tayo ta medyo ado basi pinagigiem tayo nga celebrity nga mabalin tayo met latay ayaban nga mag-celebrar iti fiesta itoy na dumadong mga place ito Ilocos Norte. Yes. Ken game anyway Joey. Yes po. Idi kalman gayam ket iso iti send off ni Byron Salamanca as Mr. of Pilipinas candidate iti syudad iti Lawag. From Ilocos Norte sir, di ba? From Ilocos Norte. So na-send off the EJ Manilan mapan makipag-compete iso na EJ Negros Occidental. So ag-start da yata into no 27 finals da into no 30. Yes We po. wish good luck kanya na sapay kumata makaala tay manen iti kas na naala ni Carlo Passion hindi ko nga national award and then international award. Ken So ada iti lubong ti show business. yes kan lubong iti show business sapay kumata agtultuloy manen apo iti paka dag-ayan when no paki tawag nan pakayangatan manen ti Ilocano. Ti talent ti Ilocano. Ti talent ti Ilocano. Sir, kasi deta may tigagem tayo no apay Yes talaga po. create ti Mr. Lawag aya tapnon kaya nga i-promote iti talento apo iti Tagalawag and ken Ilocos Norte. Norte. Sir, kumusta ni Carlo Passion ta pag-amo tayo sir ket makikita tayo iti television may agpapaboy iti Ilocos Norte. So kas nasingad kanya na sir sika iti nang patanor kanya na. So kumusta isunan sir? I think akadwada actually kini Byron Tata okay. Dadat Manila ngem separate da iti napanan ni Byron as to compete for Mr. of Pilipinas ni Met Carlo. I think the process naman nga project. So kung kaya nga ibaga kasi isunan ton noon to time Joey barbaring ibaga nan to kanyan to. Or I think it's movie. either movie when no I think series DJ Ubraina. So under GMA sir. haan ko kaya ibaga naka Alaman padaanan tayo gagayam padaanan tayo nulatan dito Carlo. siguro Carlo mismo mangibaga kasi isuna ti dapat mangibaga kasi baka maala ka DJ contract na ngamin. Yes, so, why not nga hantay ito nga ibisita to sir ta open met dagiti na dumado mga talents dito sir. So DJ Joey iti juray agtultuloy met lata iti pinang promote tayo kadagiti talento tayo iti Ilocos Norte. Yes sir. So kahit ada iti COVID-19 pandemic sir, kumusta sir iti kas lang monitor yung matan iti probinsya nga Ilocos Norte ta after di lockdown tayo dati naudi nga lockdown sir ket inot nga imangat iti dagiti agpaspasyar inoton pa nga nailukat dito dakkel nga mall iti San Nicolas. So da kayo sir iti pagbandaliteg iti Ilocos Norte anamat daytay kas lang naaramid yun sir tap na digas sakit masalwadan lata iti panagwaras daytoy mapagbudbud nga COVID-19 sir. Well at the moment aya ket DJ nga rod decreasing met numbers. So, yes po. Medyo naging effective talaga DJ lockdown tayo. Even ako mismo is medyo nahirapan din ako doon sa sa lockdown. Kanain ka makwarantin. Sino ka dito hanga narigatan ngem? Yes sir. Makita met epekto nan teko na kon inot-inot met nga bumababan. And sa pagbatag tuloy-tuloy kasi kaya tayo met apo nga lumangaw apo ti mas biag digiti dadto mga agtrabaho. Yes, kaya kasi napektuhan ate aamin ka dagitoy nga napasamak isit trabaho, negosyo. So amin na apektuhan. So DJ so far is medyo sapay kumatay ko na ako ng tultuloy lang. Yes po. So, anyway, gagayam kay Robsat, aday nag-chat dito or shout out sir, kung nadtikat Mayor Inday Sara Duterte and Bongbong Marcos. Sana ko nadtikat Sara and Bongbong sabong team ko nan. Sabong lang sakalam ko na deti so pagamo tayo sir kat very busy ni Apo BBM nga agsursur-sur iti nadumado mga probinsya. Yes. Kasano mat sir iti kas lang support tayo kada kayo as PCL President Ilocos Norte adamet digigigiem tayon nga
sabali nga PCL Nag-pledge. president iti intero nga Pilipinas. Opo. So misa-misa kasasarita tayo meten. Damit na gidi nakasarita tayo. Oh, yes, Hantay sir. lang mabalin nga Ibaga. Kasi Well, sir. damit na gidi nakapag-pledge. Yes So DJ Interactive Vlog, thank you tayo met kasi siya mismo mamati akti trabaho apo iti Marcos. Opo, So oo. lalalo kina apo BBM. Yes, sir. Kaya sobrang idol. Sobrang mas idol digiti inubobra na iti ko. Sir, kumusta itigaya madati pa ng kadkadwayo kay ni Detoy Baruna ni Sir Sandro Marcos? Kumusta sir itingkay pa ng kadkadwa kanya na nga agsursur-sur karagiti na dumaduma nga ili iti umuna distrito ti probinsya tayo? Makita tayo talaga tayo sinseridad iti baro apo iti Yes, po. soon to be president tayo ni Sandro Marcos. Kaya makita tayo di siya sinseridad nga pinagtulong na. Kaya hindi kita gager na pa nga kayat na pa nga ubrain iti probinsya tayo ng Ilocos Norte. Adupay di kita pampanunutin nan nga ubrain nan in the future. Wow. So I hope teko na kon nga masuportaran tayo. Iso na to no Yes, upcoming nga pili apo. Teko na kon dito voice and power of the people. Tas sapay ko mamaikan kam amin ti tsansa. Kaya ngayon sapay ko makasarita met ni Apo Sandro. Kaya sir. nga Sapay ko ma-interview may kasi tumet ito, kasi sobrang intelihente. Actually, talaga nga dream ko sir nga Oo. mai-guest tayo ni Apo Sandro dito. Nalaing sincere, awan sa pulem na Yes. perfect. Basta Marcos ko nam sir kat Yes, nalaing nga isumarod. sumarita. Yes. Ado pa iti mang idolo. Tako na nga ron sir kat Deta pa no ka Joey, deta no sur kami additional no ka deta ada kilig factor no ka digitay ubing no ka Yes. makakita kanya na. tako na nga ron sir kat haan lang nga politiko no di kat kas lang mati ni idol. Yes. Ado nga min digit agdamdamag sir kas lang teenager pa ilang kanot lang langanan ni Apo Sandro. Yeah, very witty nga Sir. Oo. So, sir, iti karita kung daway, nasursur na ka din sa itintero nga first district ni Apo Sandro. I think when met Yeah, mo okay. namin adunan sa pag na sobla-sobla na nagsubli-subli pa yan. Nga lugar niya. Teko nanan awan iyo umaan na. He love Ilocos Norte. Magustuhan na dito ayan tayo. Well, So, DJ, dumapay, dumakit kita tayo, jure mabanbanogin, damagi, Kaya mo pa ba? Nabannog ka ba? Wala to. Wala na. Basta para sa tao ko na kinanamin. Kinanamin baka kasi kinanamin ang awin no kay Sona. Baka mabannog kan awan. Awan babannogan na talaga. Iba kami pinokit. Agreste pa ilang bibit. Tara na. So na naman mga iba. Mawata na metid, saan ka basit ng Ilocano, sir? Aman, makaawat Ilocano kasi, okay. makaawat Sona. Basit. Kunada nga ron, sir, kunada nga ron. Kasi nagbasa mit isunad to'y Lawag. So, napayag met Kids College Kids ata. College. So, Yes, nagbasa isunad to'y Lawag. Kasi the governor ni father na ni Apo BBM, ubing dapay lang idi so dito'y da nga nagbasa Yes, sir. yes. Okay. So alawala gagayam kamsat no adan to dagiti time siguro ket in the future gagayam kamsat ta adamet ten dagiti nakasarsarita tayo nga adda iti biang ti Team Marcos nga in promise damet gagayam ken kabsat nga umay dan tumet agsarita iti sangwanan ti JCQ Online TV tapag amo tayo tatasir kat ti social media iti may isang makatulong tap na digas ket maipadanon maipakaam mo karigit kakabsat tayo nga da iti Ilocos Norte hala nga iti Ilocos Norte no diket iti intermente alubong adala ket di iti Facebook account da sir mabuya da ken maamuan da dagiti obraen nyo. Yes, kada dumabuy-buyain ka pa yun ko Isong amok dito nga show mo no ka Joey. So, sir, isong nga diniimbitan na ket perme nga maragsakan na. Thank you, sir. So, I hope that haan nga rate iti umuna kun maudi sir nga iyong may motoy. At dun to pa'y gagayam kabsa dagiti padano ni Apo Handilaw. Gapuan na iso na ti agdama a PCL president at the same time masungad iti basing kawel iti politika iti 2022 gagayam kabsa. So, sir, may nga maudi nga intay damagan iti kada ito yung agon daway. Kasi naman iti preparation mo, sir, iti kada ito yung sumarunong election. Anyway, the preparation. Yes po. Actually, itrabaho na Yes, natin trabaho nga tun madanunan apo iti
pinagkampanya. Yes. Bagata ito, no, ano tayo, pinakagagem tayo. Oo. Kanijay, pamalubos to, iti power of the people, nga Yes. mabalinda, nga paggraduaren dakto as konsilahal, iti syudad, iti lawag. Oo. Anyway, Taymet kidi page ko is well updated. Yes no, po. trabahohin tayo, ubrain tayo. I hope that DJ ko na ko nagtultuloy lahat apo iti pinagtrabaho tayo. Yes, sir, mabalin mo nga ibaga dagiti social media accounts mo, dagiti channel mo, sir, tap na nga sakat i-follow da ka, dagiti viewers tayo, sir. Thank you to opportunity JCQ TV Apo. to promote apo DJ channel ko met, YouTube channel ko Handy Vertex Lao. Please subscribe to my YouTube channel. Adumet papapremyo na kada maadal apo adamet dagiti educational when no pinagisuro on how to have startup business kajay Yes apo. po, So dagiti laman na or dagiti travel vlogs tayo. And anyway, please add me also to my Facebook account Handy Vertex Lao. So dagiti laeng ti adaken TikTok account. Wow! I am Handy Lao. Can IG I am Handy Lao. Yes. So dagiti social media tayong accounts. Yes Yan. po. So, dagiti gagayam ka sa tap na sakat adado pa iti maamuan tayo kini Apo Handilaw. I-follow you dagiti social media accounts na tap na sakat. Mas maamuyo pa ita. Ni Apo Handilaw no first district iti pagsalitaan ket talagang famous ti anagan nga Handilaw. Ken iti second district agik ikot met ni Apo Handilaw kang runaan na digiti konektado iti biyang ti Philippine Cancer's League of the Philippines kagayem kabsat. So sir na dapat digiti kalikagom mo nga ipadanon kadagiti kakabsat tayo kang runaan na in general atan sir tap na digasagat maamanda digiti kayat mo pa nga maipadanon kadagiti ka probinsyahan tayo sir. Yes, halos na ibagak met aminin. So Yes, anyway, please support natan Byron Salamanca in his fight for Misters of Pilipinas. Butosan tayo ito kadibasit. Digitay likes and shares na iti sir, ano nga social iliso media. na? Lawag City. Lawag City. City. Okay. So, Ken, siguro next time nga umayak to kini Joey is ag-TikTok kam to siguro nga. So, DJ, abangan nyo sa susunod na interview may TikTok challenge kami ni Joey. Para iba naman, para at least, matawag nito, hindi masyadong serious. Sige, sir. Ayun. Siguro mas malawak na itong studio natin pagbalik mo kasi I have my plan nga ilawlawa tayo, sir. Gapuan na nataado na giti naka-set. Nga kakadwayo, sir, nga umay dito. Yes, Joey. Okay. Alam mo na gagayam karam set. So, final message mo, sir. Okay na yon. Yes, again, thank you sa mga membro apo iti Philippine Consulars League Ilocos Norte. Kaditi na kalkalpas ng aktibidad tayo. Thank you for kadigijay pinag-support tayo. Aya, simple laing iti celebration tayo ngem amok nga deto ket is a reminder for us to plant for the future. Ngamin no apay ngamin inobrami iti tree planting Joey Yes, is DJ ngamin ti obra iti Panday Lenteg. We craft ordinance and resolution, we plant it so that in time grow isoda ultimately arrive iti constituents tayo. Okay So we plan for the future. So again, thank you and happy PCL week Ilocos Norte. Yes, sir. Thank you very much, Sir Handilaw. Maripad iti Ciudad Tilawag. And of course, iso na iti agdaba nga PCL President iti probinsya ng Ilocos Norte. Gagayem ken kaabsat. Kanayunen nga laglagipen iti nagan nga Handilaw. Gagayem ken absat. Nung dumakit Handy Vertex Lao. Gagayem ken kaabsat. So, dito nga nagpilang iti pagpatinggaan ti programa tayo, JCQ ANSAGAY Talk Show. Maripad iti JCQ Online TV and of course iti panangipadpadanon kada tayo ti JCQ ANSAGAY Digital Media Production babaen met iti panangiya dadaulo dagiti executive producers tayo ada Sir Amante ANSAGAY ken ni Ma'am Odette ANSAGAY manipod iti Reno, Nevada, USA. Into Wednesday gagayem ken kabsat Wednesday edition ti JCQ ANSAGAY Talk Show padaanan nyo no siya sino a mayor iti makasarsarita tayo met iti studio tayo gagayem ken kabsat. Iti biyang ti technical control ni Engineer Roy Benson 5 Rondon ken ti pagayam yo Joey Cordero Quiaoit. Pumakpakada kami na imbag nga malami amin na sangapada. Babay na po.